nang chunok piglo athema EPSL siatong ke Indian kanglo no hokta achili jelata MP ave no hokta no steta MLA ave no hoka council ave 6 sidul council ave achili jela inut ave ton komitian ta latung ke inut wat kumusnanan ave ave pulang jalan tu wakisung kosong sinagira theko kakam gitu nolong le pota putih ni keman kala tungke naik tung gitu kena phat nolong le pota ke joy penare pita ning hange non MP Omar Singh diso ke ha len binu ye mil pitet pen pangrum pet pen milikom nolong le pota ke pi la shokra suri chokera isi inglong sotum phan nolong le pota pielo ake joy pen Jupur timnya keman, amen miliar lo. Pur timnya keman, pur timi mana longle. Lasi, ini tumpah. Laso pur timi keman, ho longle pita. EPSL siap tungke. Ho, poloni sarkol review tu dam set. Kopila kita damke. Jela pur timi keman council pen longle pota kipike duplicate tahu. Ini tumpah. Desi council na ke picheng ke ye land belong to under Karbengau Thomas council. Land belong to under Karbengau council. Allotment sitting park lapen use la son thoma power ke Karbengau Thomas council fansi ini tumphan a power nang pilo 1952 23rd June ceklo Karbi tumphan itu masa power Karbengau council fansi nang pilo allotment ke manai teronti sama inti basa binong pipi diving serang gudang signal pi Agustin Kevin Jona Josanto rong pipi Wellington teronti Sotro terang Remi teronti Sanjay terang Benita teronti Wilson terang Wasapi teronti Rolen Hanse Renita signal pi Wasati Jolin ji puthol lage nangso tisorong banyak kago nangso tisorong pen Rohen katha Jonathan terong Romon rongpi Hong terong Nilip konsensi angkang along non pen bitai pho dolo nili dakeba joining program ningkari siang bong pen bitai pho soselo APSLC la pen congress ongdung ge APSLC pen congress atum COC block congress a president la pen ke mondol congress a president pen chenglo penana tumabang phubang phiatum APSLC la pen congress pen COC BJP a party mate team ka biang party pinidak risari di ahwaratum kenang sot kedak 1964 pen sikidolo kedo barim lo sita forest along le ke koi pen si anadin pen talong le potalong le sita dak polygon survey ta claimelo lasi polygon service lemelo podonta lake revenue land lo lasi revenue land lo plong del tum potata pimelo lasi non November cheklo 24 arni bankedak nilip konsensi angkalo dak portimia kemang pen le pota ronji lasi dak lokal emisi popito rong pi pencheng waisi atim ko dak ski bijima pula sohot dak laso risake di kitu arat kitu anarong kitu an atumpan ake joy pen longle pota ki piponje phani lipang dak onlo na pen hola sornis November 24 nis longle pota matame pipon da pen ke toar BBDC toar pen chenglok dak along rasa itu topo langsung laso toar tame nisit pen nitu panlo nangelo do PPR toar makanang sot Chief Minister si Tok Jipen ng Pilo na sinisit pen Northern Council pensi laso skim kita yang ponpo lasil dak black topping mesen reclaim pon je pansi milipan dak mono la pen claim pon sala dak
Kota Sipi bang ke Miadi kota Sipi masa. Miadi lo sana duplicate kali lo Miadi sipi ko kasi. Telan nangin pelpipi lo ala dak sagi dan bangis. Open space tadi ko. Kan langan nang bang Hong Kong lo ke. Tela pini bang antum si dak mas joining masa. Bang Suri ke thom so se tum si nak ke join lo PSLC pen Congress. Nanti lan nilip long ke mas joining pini pen batai follow tapi ini first time na masalah ang boleh ke ongke. Opini bang phai bang on chat aprang bang ke join tum ta phai kom ke Suri ni Suri thom ke. Chapo ko.